Idemo Pariz! A današnji vlog počinjemo sa jednog jako zanimljivog mjesta. Pošto smo promenili gate, ja sam stvarno ukočio i morao sam da uzmem Uber u vidu drivera. Tako da... Uba. Stižemo. Idemo na gate K51. Excuse me? Idemo Pariz, idemo Charles de Gaulle. Čekamo let za Atlantu i pičimo dalje. Naš sam ovaj top lounge. Tako da idemo, pomerili su nam led, pomerili su nam gate. Kasnimo kao i uvijek. Idemo vlog, je za malo mrtav. Evo nas na aerodromu u Atlanti, sat 150 vjerovatno. Darko je vjerovatno umro. Da, on ne diše, to je to. Ja ne mogu više da spavam. Evo, daću vam jedan tutorial kako se spava na ovim aerodromima. Ovo je moj jastuk koji je napravljen od patika i farmirki koje sam izvukao iz carry-ona. I ja se tu uglavim ovako. To Darko ne može, što to samo mali ljudi mogu. Tako. I ja se ovdje ovako uhvatim. I ja kao treba da spavam. I ja ne mogu više. I nema šanse. I otišao sam. Ćao. Idemo vlog, je sada živ. Sa nove gajbe u New Orleansu. Komplimentar je firma platila. Idemo art. I ništa, idemo da čekiramo view. I šta imam da kažem sem? Idemo basen! Ozbiljnije hotel dosta, ima oko 1200 soba, konferencijskog tipa i bazen, ja jako sam zadovoljan bazenom. Ići tamo uskoro, svi ovi snimci idu sa iPoda, dok ne uzmemo novu kameru koja će valjda stići sa Amazona u roku od 5-6 dana, pa ćemo moći sve ozbiljnije mnogo snimati. Idemo, vlog kreće uživo. Dakle, demolirali smo našu sobu kao što vidite. I još jedna zanimljivost je, pogledajte koliko stvari stoka ima sa sobom. Znači nije to ništa. Još jednom da pogledate pogled iz naše hotelske sobe koju je firma platila. To je to, sada krećemo da nađemo vozilo kojim ćemo se preseliti u naš eminentni stan. Turu stana ćete vidjeti u jednoj od sljedećih epizoda. Zatvori to, Darko. Ajde, javi se za vlog. Idemo vlog. Idemo, vlogčić se vratio i sada idemo da nađemo neko eminentno vozilo kojim ćemo moći da preteramo sve ovo. Inače je velika zanimljivost. Imamo koliko? Ovdje nisu svi koferi. 7. Imamo 7 kofera sad, ali moramo da idemo još 4 da pokupimo sa druge lokacije. Tako da vidjet ćemo šta ćemo i sa tim. Zanimljivo je da prvo naravno stoka mora da ide autobusom da bi pokupila vozilo. Tako da evo vam pogled još jedno.
Pogledajte kako apokaliptično izgleda grad. Tako da Central Business District, tako da vidjet ćemo kako dobro izgleda. Idemo li? Idemo vlog. Now I'm walking on a dream, but you know that I'm alone. Would you join my own journey? 'Cause these stars aren't bright as you. Idemo eskalator! I došlo je vreme, Darko, došlo je vreme da crnci sede napred, a belci pozad. Pokaži mi. Je tako? Pokaži nam. Mi se približavamo našem eminentnom vozilu. Koji auto vozimo, Darko? Da li vozimo Audi? Ne. Da li vozimo Porsche? Ne. Da li vozimo Juga? Za malo. Da li možda vozimo Forda? Da nema Opela, Ford bi bio najgori auto na svetu. Tako barem kažu. Dakle, mi vozimo Forda. A kog mi... Da li vozimo ovog Forda? Ne vozimo F-150. Da li možda vozimo Mustanga? Ne vozimo. Darko, šta mi u stvari vozimo? Ford Transit. Idemo tranzit! Ajde. Za $20 dnevno. Ajde, pičimo, idemo vlog. Dakle, krevete koje smo našli i koje smo mi već pokušali da odnesemo kući, nam nisu dali. Zato što ima samo jedan, nema dva. Tako da moramo da imamo koliko, 7 milja u drugi grad. Kako se zove? Harvey grad? Harvey, to je znači na jugu. Na jugu od New Orleansa. Ništa, vidimo se posle, ćao. Kao što vidite, Darko upravo vozi. Ja sam na kočnicama i gasu. Idemo kombi! Idemo pun gas! Darko, slivaj me! Kako je lep most, a? Pogledaj. Evo ga Dunav. Idemo Dunav! Idemo Dunavem. Inače prelazimo reku Mississippi, najveću reku u Severnoj Americi. Vidi ovog lika što ima svemir, vidiš što ima svemir po sebi. Idemo svemir, desica, što nisi na polju. Srbija do kosmosa. Idemo kombi! Ako mi smo došli u Ameriku se bavimo movingom, inače lagali smo ljude za sve ove fine poslove. Idemo kombi, vola ide kombi, a? Ništa. Danas dajemo tutorial kako se preseliti u Americi za što manje para, pošto imamo 8-9 kofera i moramo da imamo kupimo krevete i namještaj. Većinu smo naručili online, stiće za 3 do 5 dana, ali moramo i da spavamo na nečemu. Vidite da smo mi iznajmili eminentnu gajbu koja je najskuplja u gradu, a to što nemamo dušek, to ništa. Ali zato smo našli rješenje u vidu kombija. Inače, kombi košta sa svim osiguranjima $30 za 4 sata plus 59 centi po 59 centi po mili, tako da to ćemo reći sve za $45-50, toliko taksi košta. Darko, šta imaš da kažeš za vlog? Da, ovdje napraviš U-turn, idemo pravo u Jackson Avenue, poznata po gradu Jackson u Wyomingu, gradu u kom smo vladali. Šta misle? Naši azilanti. Šta kažu naši azilanti, imigranti, pogledaj ovo u zatvoru su. Gdje je ova druga? Gdje bre? A tu si. Isto. Ovaj U-turn, samo ovaj U-turn. Evo, ostavili smo kombi u U-Haulu, kao što vidite. Kaži pruga kako izgleda. Evo, pokazat ću ljudima pruga kako izgleda i levo i desno. Uđi Darko u kadar. Znači, završili smo u getu i sad idemo da se vratimo. Idemo na desnu stranu, Znam, tamo staje autobus, vidio sam gdje on je naranđasti. Vidiš? Da, kod McDonald'sa. Ovo sam u gamo nogu. Ovo sam u gamo nogu, Slimaj! Vidi koliko kamenčuge. Pa brate, naravno da ima kamenčuga, pogledaj se nalazimo, pogledaj ovo. Ovdje kad izbije rat, ovdje samo kamenje pomaže. Vidi kuća, koliko Ovdje je ne može. ultra crvena. Pogledaj ovu kuću, koliko je ultra napuštena. Mogu se snimaju filmovi. Da, ništa, brate, kako se zove, u getu smo,
pokušavamo se vratiti u Central Business District. Nismo mi kompleksaši, jedini razlog zašto živimo u Central Business Districtu je zašto u ovom gradu džabe da živiš. And it ain't stopped till I walked in.